Arwaru aria maramatha motungata thibitari-ini cia muingi maya gutungana na minyamariko angikorwo ndugamano iria ihandite gatagati ga thirikari na kiama kia arigitani a gikiro gia clinical officers ndiguthira. Uu ni kurumirira mugomo uria wambiriirie wa arigitani aya aria maugite ona thengia wao guthaitha thirikari na kumiuria ikinyanirie uiguano uria mekiraniire gutikoretwo na dalili o ciothe cia gukinyaniria mendekithia mao. Usitumie pesa zako kuja katika hospitali na wakati zimeisha fungwa na governors wamesema zifungwe na tumefunga, uende kwa hospitali ingine ya private ambapo utapata services. And hii cost ambayo unaenda kutumia ujue ni governor wako anataka namna hiyo. We need to reverse the management of health human resource to the national government so that the counties can be left with managing the facilities. Mateta ma arigitani aya makoretwo ari arigitani 7,450 aria makoretwo mubango-ini wa UHC maheo wira wa gutura. Muikariri giti kiama-ini giki Peterson Wachira akiorota kanjo ya magavana na kuga ndironania wendi wa gutia riendekithia riri ona thengia wa bunge ya bururi kuhitukia kigina gia gukinyaniria mubango wa wandikani wa arigitani aya. Thina witu ti mbeca ciekuo. Thina witu ni ati governors aria mwaheire makorwo makirora ugima wa mwiri maramurire kuhura siasa na ugima wa mwiri wanyu na kumutiganiria. We push them to do the right thing because now they are behaving like wheelbarrow. They must be pushed for them to act or to move. So we will move them like a wheelbarrow, whether loaded or unloaded. Gukiri uguo aruti wira aya maugite matire na wiki otiga kuiga mirothi na guthararia motungata ma urigiti amwe na kandarathi ciao ni ireketie gukinya muthia na uguo matire na uma wa kana ni mekwamukira mishara. This budget has been allocated, and yet up to now these UHC staff have not been given the permanent and pensionable letters that they deserve. Tutaanza maandamano na itakuwa inaendelea kila wiki. Ngiribotera Kameme TV Getwo Wambui wa Njuguna.